Así recibían esta mañana un grupo de profesionales de los puntos de atención continuada de Ourense a la Conselleira de Sanidad en la presentación de los nuevos uniformes que lucirán los profesionales sanitarios. En este acto, que tuvo lugar en el auditorio, María José Rubio Vidal destacó las 3 líneas estratégicas que están llevando a cabo para mejorar la atención primaria: aumentar los recursos humanos, desburocratizar los procedimientos a través de mejoras como la informatización y la implantación de la receta electrónica, o incrementar las posibilidades de resolución de los médicos de atención primaria con acceso a más pruebas diagnósticas. La conselleira se refirió esta mañana a los datos del informe del Valedor do Pobo, que reducen las reclamaciones en materia de sanidad en un 36%. É importante resaltar ese dato de mellora en canto a unha disminución un 30% nestes anos, que, repito, non é o que nos dene de autosatisfacción. Seguiremos a traballar a mellorarla. Para mí sería importante que non houbera ningunha, pero evidentemente, bueno, pues tamén temos que ir analizando como va evolucionando e como vamos cambiando e mellorando todo este gran sistema de saúde público. María José Rubio Vidal también habló de los problemas que registran los hospitales gallegos en las urgencias. É unha característica propia dos propios servizos de urxencia. E a súa dimensión se adapta a esas necesidades. Sei que as xerencias, os directivos, están constantemente, pois cando así o precisan e así o valoran eles, reforzando eses servizos de urxencia. E teño que decir que nos anos que levamos nos gobernando, no ano 2006 e 2007, se incrementou nun 30% eses profesionais de urxencia, o cual non é a única solución que necesitamos. Moitas das solucións dos servizos de urxencia non só pasa por incrementar recursos humanos, sino por ter infraestructuras físicas máis cómodas, tanto para os ciudadanos como para os profesionais. Por eso, en moitos dos nosos hospitais, a infraestructura das urxencias estáse a remodelar, estáse a facer obras, non? Pero, bueno, efectivamente, sei que eses servizos estánse a reforzar e cando hai así esas picos, esas etapas, porque non son servizos que teñan unha homoxeneidade no seu traballo. Por eso son servizos especiais, servizos de urxencias, moi sensibles, ademais, dentro do hospital, pois estánse a poner eses reforzos e así o seguiremos a facer. Mamá sempre acerta. Para min acertar é fácil. Sempre elixo Abril. O meu aceite de oliva de confianza. Garantía de sabor e calidade. Abril leva a alegría ao meu fogar. Acerta sempre con Abril.